menshi cyane. Police ikaba itangajwe n'ikipe itwaye igikombe cy'inkera y'abahizi. Police Football Club kubera ikipe yatsinze ibitego byinshi. Police Football Club. Concerned about your well-being? Now you don't need to be. The Biophysical Quantum Biodisc and Chi Pendant are designed to improve your harmony and energy levels. They provide you with protection against electromagnetic pollution emitted by electronic devices, electromagnetics, computers, and worst of all, mobile phones. The disc and pendant increase concentration, protect DNA, delay the aging process, and help fight cancer cells. Chi Pendant also provides a feeling of freshness and vitality. With the Biophysical and Chi Pendant Quantum Disc, strengthen your body fields whilst preventing electromagnetic waves from affecting your health. Ikipe ya Police FC akaba ari nayo ihabwa igikombe. Twavuze yuko Polisi muri irushanwa yabashe kwinjiza ibitego 4, yatsinze APR FC 3-2, inanganya na Azam 1-1, nubwo byarangiye itsinzwe kuri penalty. Azam yo rero yanganyije nyine iyo 1-1 na Polisi. Uyu munsi itsinze 2-0. No kubango kunganya ibanganya ibitego byose bazigamye, yaba AS Kigali zigamye 1, Azam zigamye 1 na Polisi zigamye 1, bananganya amanota 6, ariko Polisi yabashije kwinjiza ibitego byinshi mu mazamu y'amakipe bakinnye. Ubwo nyine APR niyitumye niyiteje Azam abantu, nibyo kabisa AS Kigali abantu, nibyo kabisa. Ubu ngubu rero ikipe ya APR bahamagaye umurejande wa APR ninde? Umurejande wa APR bahamagaye ninde? Who is that legend? Umurejande wa APR ninde bahamagaye? Umurejande wa APR. Abatoza APR basa n'abafite isoni Cedro cyane. Bafite isoni ndabibonye. Umurejande wa APR uzanye igikombe ninde? Ninde wamonye bita Byiringiro Rage n'umwana we yitwa Isla. Uriya mubebe bari kumwe yitwa Isla Rage, umubebe wagize na anniversaire ku munsi w'ejo, no bari ku munsi w'ejo nibyo, yitwa Iriza Nessa Isla, ni nawe yasomaguye ejo bundi atsinda igitego bakina na ekipe ya APR cyane. Ubwo rero Polisi igiye guhabwa igikombe cyayo rwose yakoreye na miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Azam bamaze gusuhuza abakinnyi, abafana ba Azam bake bari hano n'abafana ba Rayon Sport byivanze, ubwo byose nabaza bakuye imyenda, basaze basizoye muri stade, basizoye muri stade cyane. Amashyi menshi cyane. Police ikaba itangajwe n'ikipe itwaye igikombe cy'inkera y'abahizi. Police Football Club kubera ikipe yatsinze ibitego byinshi. Police Football Club ikipe yatsinze ibitego byinshi, iyo bita scoring highest number of goals, gutsinda ibitego byinshi, kwinjiza ibitego byinshi mu izamu. Polisi itwaye igikombe cy'inkera y'abahizi. Polisi itwaye igikombe cy'inkera y'abahizi. Polisi yegukanye igikombe cy'inkera y'abahizi kubera kwinjiza umubare mwinshi w'ibitego. Ntabwo ari ibitego bazigamye, ahubwo nibyo batsinze mu izamu ry'amakipe babaga bahanganye. Polisi rero ikaba ariyo yinjije ibitego 4 twabisobanuye, mu gihe Azam yinjije ibitego 3, hanyuma AS Kigali yinjiza ibitego 2. APR Football Club yo mu mazi abira biranze kabisa, ivuyemo n'amanota na rimwe, mu gihe Azam y'amanota 6. Ibi bintu reka tubihe uburemere bikwiye. Yego
Azam amanota 6, kadufate Polisi nk'amasegonda amanota 6, AS Kigali amanota 6, kadufate nk'amasegonda 10 ariko Polisi kabi ya mbere dufata amasegonda 10 yo kubabara, amasegonda 10 yo kubabara atari uko ntabwo dufana APR birumvikana, ariko APR irahombye, itegura ibintu nabitsindirwemo. twe turi abanyamakuru ntabwo dufana APR, ariko nyine ntitwakwishimira kubona umuntu hombye, ntabwo twakwishimira kubona umuntu ahomba gutya. Kuri APR irahombye, APR iteguye ibirori, yateguye ibirori ngo yisuzume yipime irebe udukipe dukubite inezerwe nyuma yo kunanirwa gutsinda Gorilla muri match ebyiri, abantu batabyibagirwa. None nabyo biranze. So muri studio rero tugiye kwakira umuvandimwe bamwita Umuhoza Cynthia Naisa Kate Scott, cyangwa se akitwa Melissa Reddy, cyangwa se nanone akitwa Laura Woods, bamwita Kate Naisa Scott. Tugiye kumwakira nawe aduha ubusesenguzi bwe. Naisa niyagera hano atubwira uburyo ari kubona, uburyo abonye iri rushanwa inkera y'abahizi. Naisa Kate Scott atubwire byinshi muri rusange kuri iri rushanwa. Ikipe ya Polisi itwaye, ese bimeze bite? Ikipe ya APR yibonye ate? Naisa atubwire ubusesenguzi bwe kuri iyi match. Ayana kabisa, ikipe ya Polisi ikabayo itwaye irushanwa neza cyane. Naisa twakwakiriye muri studio za kabiri za SKFM. Urakoze cyane. Iri rushanwa uribonye ute? Bimeze bite? APR izizi iki mbere na mbere? Polisi ni iki irushije abandi? Ku ikipe nka APR Football Club nyiri rushanwa niyo yateguye irushanwa ry'uyu mwaka inkera y'abahizi, ryatumiweho n'amakipe atatu. Uko batangiye bakina ntabwo twari tuzi ko aribo barangiza badafite inota na rimwe mu irushanwa bateguye. Twaboraga ko ku makipe nka Azam, Police, AS Kigali kwiyatanga challenge nibura ari Azam, ariko APR FC ikaba nibura yagira amanota 7. It's a shame, birababaje yaba ku bakunzi ndetse n'abandi rero umupira kuba irangije ifite ubusa bw'amanota, ifite 0. Ni ikintu abantu nanjye ubwanjye cyarantunguye, ariko bisubiye ku cy'umutoza yatangaje ko icyo ari kwibandaho ari pre season, ko abantu batagomba kugira pressure, ko ari gukora cyane kuri player improvement, ko ari kuzamura urwego rw'abakinnyi ndetse agenda areba buri mukinnyi. Ibyo byose nge navuze nti okay, reka tuzayipimire mu irushanwa. Kuri match ya nyuma y'uyu munsi bakina na Azam, abonye ko amakosa na y'ubwugarizi by'umwihariko na yaba Yusuf ndetse n'uwitwa Ishimwe Pierre, cya gitego cya kare kuko yarabikoze no ku gitego batsinzwe n'ikipe ya Polisi batsindwa na Byiringiro Lage. Ibyo nabyo yari yabikoze, atanga ikipe gutsindwa igitego n'ubwo babikoze, cyo cyari cya mbere. Ariko nanone ntabwo twakwibagirwa guhusha penalty kwa Djibril Cheikh Ouattara, nayo ariko yabagarira mu mukino mu buryo cyangwa ubundi biranga. Igitego cya kabiri rero n'ubundi manque de concentration, miscommunication hagati y'ubugazi ndetse n'ikipe ya APR Football Club nibyo byatumye itsinda mu gitego cya kabiri. Ariko muri rusange ikipe ya APR FC yagize byinshi cyane twereka mu kibuga. Twabonye amakosa ya defense kuruta uko byari bimeze, twabonye umutoza akora impinduka nyinshi, byose bijyana precision no kureba urwego rw'abakinnyi kandi no kwirinda kubananiza. Ntabwo abafana n'abakunzi byabashimishije, ariko kuki umutoza ari kubaka ngira ngo njye ntago namuveho, ahubwo nzamuvebaho rukomeye kuri piramide, kuri Sekafa agiye kwerekeza ejo bundi muri Tanzania. Nongeye nzampimira umutoza Abdelrahim Taleb. Okay, hanyuma ikipe ya Azam bakaba bari kugenda babambika imidari. Ikipe ya Azam bari kubambika imidari, ndabona abantu bose kabisa, staff technique ya Azam, ndabona n'abakinnyi bose bari kugenda bambara imidari, bongera bamanuka hasi mu kibuga. Azam bayambika imidari. Mu kanya gatoya rero kapiteni wabo Yahya Zaid wanatsinze igitego, baramushyikiriza sheke iri amafaranga kangari. Ndabona bari kugenda bambara imidari mu kanya gato ikipe ya Polisi nayo irahita izamuka ifata imidari. Urareba video hepfo, uwitwa Byiringiro aragangaranye na Byiringiro Gilbert, bari kugenda rwose baganira cyane, baganira na ba Charles na Mamadusi, avuga bati ikipe ariko namwe narababonye nabateye igitego kandi ntabwo mwari mukomeye cyane. Ubwo rero bamwita Yahya Zaid, kapiteni w'ikipe ya Azam.
Yahya Zaidi kapiteni w'ikipe ya Azamu, akaba rero n'abayobozi ba Azamu birumvikana bashyikirijwe sheke, bamwita Yahya Zaidi, Yahya Zaidi, Yahya Zaidi, Yahya Zaidi sheke barayimuhaye, Yahya Zaidi sheke barayimuhaye. ntabwo twakwirengagiza polisi bari guhamagara nayo iyo champions biri rushanwa uburyo amagambo Ben Musa yavuze ubwo yagarukaga mu Rwanda aje gutoza mu Rwanda, yaravuze ngo ngarutse mu Rwanda gutwara ibikombe. Ese iyi yaba ariyo ntangiro y'ibikombe yavugaga mu Rwanda atoza polisi? Nicyo kwibaza, cyangwa yabafatiranye n'uko ikipe nka APR iri kureba abakinnyi bayo urwego rwayo igafatira Rayon Sports iri mu irushanwa igatwara igikombe. Gusa bijyana n'icyo umutoza yari yatangaje Ben Musa, aha benshi batangiye kumukura ingofero. Nabonye akavideo rwose ka SG wa polisi, uburyo ki yari yishimye cyane ubwo batsindaga kuri penalty, ubona ko ni intsinzi yanyotewe, ni igikombe nacyo bashakaga kwerekana, kuko burya ikintu cya mbere nubwo bari gukina, nubwo bari igishuti cyangwa se ari nka pre-season, igikombe ubwacyo kirakonta. hanyuma umuvandimwe Traoré Andebere, ese sheke bahaye ikipe ya Azamu ni amafaranga angahe? Ndabona hari abantu bari kubitubaza kuri YouTube ati Azamu bayaye sheke amafaranga angahe? Ndabona polisi nayo bari kuyambika imidari, abahagarariye polisi, abakinnyi, staff technique bose ndabona bari kuzamuka bambara imidari gake gake, bambara imidari gake gake, bambara imidari gake gake. Ndabona polisi Traoré nakurure ariya turebe iriya sheke ya Azamu, aze kudufasha akurure iriya sheke ya Azamu, kuri bariya bakobwa beza cyane bafashe turebe amafaranga ariho. Ese ni amafaranga angahe bahaye ikipe ya Azamu? urabona ko bagiye no gufata ikipe ifoto y'ikipe yose hamwe, bagiye babanje gushimira abafana babo bakiri babafanye. umuntu arambwiye ngo inkera yarabaye ngo ariko abahizi ntabo. Reka ayayayaya, abakunzi bandi makipe atari APR ati inkera yarabaye ariko abahizi nabo. ubwo ni ubutumwa bw'abakunzi bandi makipe. ubwo no ku rundi ruhande polisi bari kubambika imidari, nibamara gufata imidari bose bahita bafata ifoto y'ikipe. kapiteni wa polisi ni kapiteni wa polisi hari abantu batarya cyane, ati uyu mwana ufite 0 ku 9 azimuka. ni ikibazo nanone, ati si umwana ufite 0 ku 9 azimuka. ye baba we iyo baze 0 ku 9 rero ni imikino itatu, ariko ntabwo abantu bakagombye kuba bagira ubwoba. ni pre-season, umufana nyawe azatangira gupima ikipe nka APR. Sekafa iri mu cyumweru gitaha cy'igitangira, bivuze ko bagiye guhamagara kapitene w'ikipe ya Police Football Club Zidane, kapiteni wa polisi Nsabimana Eric Zidane, vice kapiteni akaba muhajiri. reka tube Nsabimana Eric Zidane, umwana wa Kacyiru ku migano, niwe ugiye guterura igikombe agahabwa na sheke. Nsabimana Eric Zidane bamuha igikombe na sheke. Nsabimana Eric Zidane umwana wa Kacyiru, je baba we, sheke bamaze kuyimushyikiriza. Nsabimana Eric Zidane sheke barayimuhaye. Nsabimana Eric Zidane sheke barayimuhaye, ayishyikirije ubuyobozi bwa polisi, agiye gufata igikombe umwana wa Kacyiru ku migano. Nsabimana Eric Zidane agiye guterura igikombe. What a midfielder, what a versatile player, akina imyanya myinshi. igikombe bagishyikiriza ubuyobozi. Nsabimana Eric Zidane, polisi imanika igikombe.
polisi imanika igikombe, polisi imanika igikombe, polisi imanika igikombe cy'inkera y'abahizi 2025. nahise navuga ko ari akataraboneka no kuri stade ku ruhande rw'ikipe ya polisi. n'ibyishimo byinshi, ni ibyishimo byinshi. Abayobozi bari kugenda bagiterura nabo bavuga bati twizere ko yari intangiriro y'ibindi bikombe bigomba gutaha Kacyiru, kugira ngo biva Kimihurura bijye Kacyiru rero bisaba imbaraga nyinshi cyane. Ubuyobozi bwa polisi yaba guhera kuri IGP namuhoranye kumanuka hasi no kubajejwe ikipe muri rusange n'ubuzima bwayo umunsi ku wundi kugera aho batwaye igikombe, kugira ngo mbere yo kongera kwicara bahiga mbere y'umwaka mushya w'imikino baraza kuba babanza bishimire uko bitwaye muri pre-season, none bagena ibyo batuma Ben Musa no guhatana ku ruhando yaba na hano muri shampiyona, kugira ngo bazabitwara neza bahanganye n'ibindi bigugu nabyo bishaka gutwara ibikombe. ngibyo rero komeza imiziki myinshi cyane n'ibindi bitandukanye. mugire umugoroba mwiza, ora etirabora, musenge kandi mukore cyane, Imana ibarinde.